Tripurani Thungrung Bodolwo Tabuk Joto Jagano Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Chongmari 2026 ni kokcholi tongo. O Chongmari o sabo paine Tripura Motha Party eba Bharatiya Janata Party abono kaise Lukurogni sungmo. O Chongmari o kaini Thungrung Bodolya tebo koyekta Thungrung Bodolbo tongo batailai mungo. Abo ongkha Communist Party of India, Indian National Congress, Indigenous Peoples Front of Tripura te onyo juda party bo tongo. Tripuri khorangni ground report ni naimung bai OBC bobo Tripura Motha Party no painai te sidu achongne henei nukjakha tofano 2021 ni hai kabama seat nai paigla khani bo nukjakha Thungrung Bodol ni wansung mungo. Ground report ni hoite nugui mangkha 28 seat ni bisingo Tripura Motha Party prai 15 seat hai ke 17 seat nai pai mano kunu seat bo hari bo mano hani sajaka tabu kaisono nai thai pai thago Lukurogni rai biango thangte Tripura Tribal Areas Autonomous District Council o saboji dubai board bo achungnai. इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई।